Phutbol nakaslem jong unongsan Hima. Katbe jingshai Umroi Football Association hinin ka Sngi kala play perdano ya ka Lympung yele kai football ha ka por Miet ya ka bala ai kerteng kum ka night football knockout tournament ka balik si kandai ka we ni ki Lympung yele kai football ka baning kong ha ka district ka bala pen yele kai ha ka por Miet ya ka ni ka Lympung lawan ban play pat ba du MLA ka Umroi constituency uba daman bat lamari ha ka jinga don ringkat jong president ka TJUFA uba Shalan Seliang u secretary ka TJUFA uba Loveroy Lingdo urang ba snong ko Umroi do berthi ba PB Seliang ba kiwe dia ha ka ni ka Sngi play perdaya ka ni ka Lympung ka jinga khun ka long hapreng ka kunhon jong ka Bhoi zone persya ka Clarissa ha ka balawan man sakhiru de ki spa ngut ki pat ba Rio 8 football ka than hapreng ka jinga khun ka ba shong shet bha ka kunhon jong ka Bhoi zone ka lala ban Pynliem no ya ka kunhon jong ka Clarissa da ar lanot Rakipok kireng ya poro art tinggi tim bansalak kai ya kan ni bansalak kai ya kan ni janmil tiba jobro ay trestom sukmat tiba lemro pembela bansauram ay trestom kamara ka jingela unong remro udoni unong jobro udoni ano ye pigawero to ya le kai bha phi ka sap ka phong ka jong phi nama kut football kade ka jingila kai pengiyape paro arfarmut ngiyape pani kume ka bol jingor ka jing suntot ka jing pungko kadon bedi ngimye dere pani pet mat yano ngi hapdan ni kata sports media mat disiplin jong ka sports dengan kickbox kibeng ipi dengan kai bha nang bangi ki besong hanero in internet pen pdp ya kai Dekat sakawero mana ipi, kacing yang kai football, kamlong sore kumpul mendai, tangban yang kai penkelan met. Ano ipi, kacing yang kai football, aparo kawai keperti, kalau panong, bala day, kerja Pynliem jakpo, jaki samla. Tam apa kejelam ikhlas kejongi, pun bak kisamla kibayo. Jadi jingtrei yang kota ke prepare tangna benta ilek bhal ni ilek kai bha ki perform bha agi sports kalau kan no ro ka ilek kai ka football ka basketball ka cricket kalau saya kunta tengah ni ke por kerpa je pi to the trestom inlar bante pana preng jong pi ar ligi ni tim inla pan yang pi go ke Sngi ba pi ilek kai sakit level ke prepare district level ke state level ke national level imla robantik yang ila banyak ipi haga international level lo tang baye kata baro kan pos katong ngidon kam patrisi tong madu mesin tengaro haga ni kapor kan donis intensibon mantren the season dan hi kan penbena ba first night football knockout tournament kepala penyat dekat tebak jingsai Umroi Football Association akan dengan por dengan penbenasan dan hi bagala play